kishangiriye ngo mu bicweka byingi omuri kiruhura abantu nibarwara ahubwo kugira ngo nibaraguriza endwara zarengere. Okutonoza kwa Uganda yona uko mwaka 2014 tukashanga ngo abanya-Uganda 23% ya 23 niyo erikuzombashaho erikuzommarwaro kuraguza etakushasha endwara nka sirimu, nka puresha, nka shukari, nka kansa nomanya amagara gaho kugemerere nomanya uko uragatwarize nomanya uko uragaragurire naho uragaragurire. Ehurreji hati egenderire kwera abantu abatine buhwezi omu by'amagara okwetorora kiruhura kandi no kwera abantu okumanya amagara gabo okugemerire. Abarikwenda kushemeza abantu baje kubashemeza abarikwenda kubatwara mbarana endwara erikwetengesa mbarana bamutwarayo erikwetengesa Kampala bamutwarayo nibakuragurira hatari sente nebera mu kushemeza okutubita koro mu magomboga nebera mu kongerayo buhereza abantu obuhereza obutakubasa kutungirwaha tubahandika tubohereza mu marwarira gandi kambarira. Dr. Judo Rigumaho okurugambarira hospital nagira ngo kishangire ngo abantu tebari kuratereza endagiriro z'abashaho no kumera imibazi eri kubahebwa ekiri kuretera endwara zabo zayeyongera. So kwera taliaha na chondoza nje kumkwata Dr. Sande nkarwara hepatitis nkarwara shukari nkarwara pressure nkarwara sirimu bakampembazi y'amagarago nagindi maromusi ko ningemera % ya 8 niyo kuraterenda giro y'abashaho ikaguma hambazeyo ushaka indwara zo mu makagaitu niza affecting ninga nizitegereza ubegese nibege ni affecting ninga shimizibera ubereza kushika abantu ushaka umwe abakazi nibafa indwara keza n'umurwanyi nende kutamanya abantu nabo ehurreji bajigambiriwe ngweno namantu kujaha upreme bagamba nguwa kuragura buri ndwara yona najya tkazeyo nkaraguza kikanyamba bandagurra ndwara ryo ndangwa abantu njurumbazwe kubasa kugikoraho. Okuchebera oku nikuza kumaresa ndemwe kandi ndwara zitari zimwe na zimwe nezo kuraguruzubwa otireho no kushemeza abino buremezi. Gasha kwa Paulo turyamureba muri cyo abandi abari aha ahandengo zona